usa sa mga ngalan sa langit mao ning gitawag og kinabuhing dayon. Mao nay termino sa langit. Lain sang ngalan sa langit gitawag sana siya og kalipay nga dayon or kalipay nga way katapusan. Ang impierno sad ang iya sangahan pwede sa nanganlan og sa to walay katapusang silot, eternal punishment. Pwede sa siya nganlan og kamatayon nga dayon. Kung kamoy papilion asa man mo gustong ibutang sa Ginoo inighuman dinhi adto mo sa kinabuhing dayon o kamatayong dayon? Awa gi mo pili na to kamatayon. Bisag ako di ko mo pili ana. Nya unsaon man aron ta makaadto sa kinabuhing dayon? Matud pa diri sa atong unang pagbasa, likay ninyo ang pagbinakakay, pagkasiluay, pagdumot, kanang kasuko, pagbutang-butang, likay na ninyo. Nya, ang ato dayong tubag sa Salmo, niingon dayon, sa to? Ang ibong mga pulong o Ginoo, espiritu o kinabuhi. Kung ato ning sumpayon, klaro kaayo nga aron di ay ta maadto sa kinabuhing dayon, magsige ra gid tag sunod sa pulong sa Ginoo. Nya kada nato supak sa pulong sa Ginoo kay espiritu man na og kinabuhi ang iyang pulong, kada nato supak ang atong madawat kamatayon. Kay ang iyang pulong espiritu man og kinabuhi. Nya atong supakon, adi kamatayon dayon. Ug mao na ang iyang gisulti diri sa atong ebanghelyo, di ba? Iya man tong common man kay ni, sige man ko gwali sad kamo kay bawo naman sad mo ani nga ini katapusan sa kalibutan, wala nay Russia, wala nay Ukraine, wala nay pink, wala nay red, wala nay green, wala nay blue, unsa pa na dihang mga color, wala nay brown, wala nay sa panadiha white nga color. Ang tao ini katapusan matay na nato, duha na lay klasifikasyon kadtong karnero o kanding. Maoro na siya. So karnero o kanding kadtong hataganan o kinabuhing dayon gitawag to silag mga karnero. Ang kadtong mga tagaanan sa kamatayon nga dayon gitawag tog mga kanding. Kamo, asa may inyong gusto nga classification ron? Kanding, karnero. Pangutan ako na imong tupad. Ina karong orasa unsa man ka, kanding ka o karnero? Karon ba karong orasa ba? Ay, basin inighuman tingali aning misa, basin tingali mahimo kang karnero. Posible tingali. Nya dinis kalibutan, ana-ana ra nang atong kinabuhi. Naay panahon na mahimot ang karnero, naay say panahon mahimot ang kanding, naaroy missile nga masaag dinis Pilipinas. Nya anha tugpas inyong balay. Nya nagluto ka didto. Ana para imong ipakaon sa imong bana nga gikas iyang kabit, naluto ka. Nya kalit og abot ang missile, pak buto dayon, bungkag hasta imong kaldero tanan, hasta imong bana patay. Dahigda ra ba in taon to kay naluya ba? Pamaulan pa gyud kay gikan lagi sa kabit. Nya ikaw galuto ka para niya. Karon nigabot niyo sa tubangas Ginoo, kinsa man ninyong duha ang mahimong kanding? Ha? Husga? Bana. Ang bana? Nganong inyo mang gisiguro man ninyo ang bana? Ang mahimo ninyong kanding
kadtong wa katuman sa sugos Ginoo. Niyang imong bana pag adto niya siyang kabit di ay ang kabit kay gihilantan man, iya detong giatiman, iyang gihilot mo tong gipamaulan siya sa pagsigig hilot ba. Ana, di ba ingon mas Kristo, nagmasakiton ako og imo kong gialimahan. O di karniro na to siya. Unya ikaw kay galuto mo sad ka para sa imong bana nga gigutom kay gipamaulan, hinilot dito sa iyang kabit. Nya pag galuto mo sad ka, matime sad ka, asam sa kapadong. Nakat di oy, adto kas langit kay nagsulti man Ginoo nga gigutom ko og imo kong gipakaon. Oh, natuman yung pulong. Magkuyog mo sa imong bana nga to sa langit. Nya malipay ka nga ang imong kuyog imong bana. Nya inig pangutana nimo ditong San Pedro ba dito sa atubang Pultan aw ni Hesus kay si Hesus may mohukom. Lord, nganong imo man ang pasudlo na kung bana nga gikan man na siyang kabit. Siya pag-adto gud niya siyang kabit, nakaamgo siya nga sala gid iyang gibuhat. Moto ang iyang tang tuyo pag-adto didto mao ang pag final na gyud nga iyang sultihan iyang kabit nga buwag na kita. Nya kay gitakigan man ang kabit, hapit man magkumbulsyon, iyang giatiman mo tong nalangay siya uli. Kay nagbasakiton man, pero pagbiya niya niingon gyud siya nga di na ko mobalik dinhi kay adto na jud ko sa akong asawa. Nga ana na timingan lang nga na atol nga naigos missile. Di nindot kay pasabot di ay dili ni mahukman og tao kinsay kanding kinsay karnero. Ang Ginoo ra gyud makahukom kay ato man kasing-kasing iyang basihan. Bisan gani ang atong desire kana bang gitawag nila pragodanang di ka kumpisal nya nakay dako kayong sa nya gusto kita ka mo kumpisal pero wa may pare available kay ang pare nagduwa man og tennis nag-golf man dito ana nya makumpisal ta kay sa dili tournament na mo unya na lang ighuman na mo og kuan sports wat-wat ka dito naglinog man lusno man ang kalibutan ana ikaw naapil man sad ka naara ba kuno umaabot rong linog nga pila to intensity ato intensity kuno 9 unya 8 hours tibok kalibutan. Pagbasa lagi nako sa kanang ang kabasa mo internet gabi mura kog nakulbaan ang kana ganing 31 pilatong sa buhol 7.5 bato ang intensity niya 32 seconds 40 maging nangalus no simbahan unsa nagaog 9 ang intensity niya 8 hours bagyo gani nga audit nga 2 hours rab nga langkat na maganitag maayo unsa nagkag 8 hours ang linog wa nay mahibili na nay ana ron litan linog lusno wa ka kumpisal pero naagin sa imong kasing-kasing nga mangumpisal ka igatubang nimo sa Ginoo matud pa sa atong moral teaching ang imong sala iyang pasayloon kaya nga naman gitawag na siya confession by desire heart ba heart good. Pragod nang moingon ka, muuli lang tong akong anak nga akong gikulata ug muuli lang din agyud nako siya pasakitan. Ya wa man gyud muuli. Kay gidumtan man kasi imong anak. Na may mangumpisal ana dinhi nga, Pader, ang akong anak nilayas kay akong gikulata, akong giyaw-yawan ana, pero nagbasol na gyud ko, Pader. Nya wa na jud ko tagdas akong anak nako ayaw na lang kabalaka na kay ini kamatay ninyong duha siya na mao'y maimpierno ikaw dili imo naman kasi ang ipasaylo unyag mo uli itong anak sa inyo nya magsuyop lang yapon di na kamuyaw-yaw di na Pader nya anak yun magsuyop sa inyong balay di na ka masuko siya di sa natingali mahimo Pader nako awa na impierno hono na sad ka ay yung kasuki hangtod i-raid mo sa pulis ikay unang madakpan kay mo ambak bato imong anak ikaw may mag-apong dito sa mga sinuyupan niya
ikaw gyud mapriso, okay ra ka, mapriso ka tungod sa imong anak. Sa kalain sa dana pader no. Siya na lay akong ipapriso. Di ba mo ana man ta? Nako ikaw kandingon. Kandingonon pagyud ka. Kay naa pa man kay paghigugma sa imong kaugalingon. Muna si Kristo ningon diri, gigutom ko, imo kong gipakaon, nagmasakiton ko, imo kong gialimahan, giuhaw ko, imo kong gipainom, hubo ko, imo kong gibistihan, wa ko'y balay, gipadayon ko inyong balay, nabilanggo ko, inyo kong giduaw. Mao ni makapakakarnero nato. Kining maong mga buhat, nag-require gini sa pagkalimot sa atong kaugalingon. Self-denial. Kay di gani ka mag-self-denial, di jud ka kapasulod og tao nga way balay, kay mahadlok magkagtulison ka, patyon ka. O di wa na, kanding na ka. Kay nga naman, wa man to pasudlas imong balay. Di jud ka kaduaw og binilanggo kung ang imong kaugalingon mo imong gihigugma. Mo bitan na ka nang sige na tong duaw diha sa prisuhan sa ako, 5 years man ko sa prison ministry, pero karon ni ata din sa Liloan, natay monthly nga pagpakaon o pagmisa diha sa atong prisuhan din sa Liloan. Dako kay makapalangit na nya naam sa ingon ako padir adto mi, kami lay kanta padir, kuyog sad mi ngadto, kami mo alsaan ni. Kani malangit na po ni mga tawhana kay niduaw mag piniriso. So nagiuban hadlok mo duaw dito no? Kamo di mo mahadlok mo duaw prisuhan? Ato panuaw mo. Labi na gyud ko nang imong duawon katong imong gipapriso. Kato bang nagpatay sa imong bana or nagpatay sa imong igsuon, nya mo imong duawon. Ana, nya imo di siyang istoryahon dito, unsa may imong kinahanglan dinhi Brad? Ana, siya padol-dol rego diri kay lubagon ko nang liog nimo. Ano siya, ayaw lang kung na kay ganing di na ako kakuha dito galagot ito siya kay inyong sa gikural yang agianan wa nam say kaagian mo tutong gi atake mo niya timingan lang wa ka maapil og katiwas kay trabaho ko man kato ana lagot kay siya nimo nya ikaw maglagot ka niya basig may ratag badugta kang buanga ka diha mo din na imong batasan ako pa ni duaw ni mo diri ika pa magisog-isog diha ayaw. Ikaw siya kanding man to siya. Ikaw karniro man ka. Ay yung patakod sa kanding. Ano? Kining ato sa dinhing kalihukan sa simbahan, apil na ning atong baligya ning slots. Kana opportunity ba yan na para tama langit. Pero ikaw nga, sige kang hatag, huwag pa yung kaskulikta, ighuman mong palit og slot, nakapakaon pa ka, huwag pa kaskulikta, perting karniruhan mo no? Mao na siya sikreto sa langit, ang pagpanghatag, ang pag-atiman sa mga nanginahanglan. Kung ato nang buhaton, way limit, pertigin natong karniruha, hangtod sa katapusas kalibutan. Nindog ta mga karniro.